Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke mawukuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje awulike i-video ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe notification bell ukuze uthole ama notification ke uma kukhona ke i-video esifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer umazi kwi Betway Premiership according to umthombo lapha ke iphephandaba iSoccer Laduma iveza ke indaba zokuthi ama rivals Kaizer Chiefs kuthiwa ke nawo asejoinile ke i-race yokuthi ke athole abadlali ke ababili ebekade begijima kwi-Cape Town Spurs oku-Asanele vele bayi kanjalo ke no-Luke Batman. Laba badlali ke kwabikwa ukuthi ke i-Kaizer Chiefs isibasayinile, kodwa ke i-Cape Town Spurs yaseke ifaka icala lokuthi ke labadlali basayina kwi-Kaizer Chiefs nje base ne-contract ne-Cape Town City. Ama rivals ke i-Kaizer Chiefs engokwazi kwami i-Orlando Pirates, okungenzeka i-Orlando Pirates mhlambe ke isihambela phambili i-Kaizer Chiefs ukuthi ke iyofuna laba badlali lapha kwi-Cape Town Spurs. Kwazise i-Kaizer Chiefs isenenkinga yokuthi ke laba badlali i-Cape Town Spurs isathi ebane contract nalo ke iqembu le-Cape Town Spurs. Kusho ke lapha umthombo iSoccer Laduma ukuthi ke impela ke i-Orlando Pirates ngathi ke isijoinile i-race yokuthi ke ithole laba badlali bobabili ke. Yona updates nje ngiphethe ke njengamanje, like i-video usubscribe kuyona ke i-channel, mina nawe asihlangabezane kwi-video elandelayo. Nisale kahle.